Pozdrav dragi vrtlari. Jeste li mnogo zaposleni ovih dana? Pišite šta se radi najviše ovih dana i ne zaboravite napisati odakle nas pratite i gledate. Da li je kod vas vrijeme lijepo i da li ste krenuli sa sadnjom i sijanjem? Ako jeste, šta ste do sada posadili i posijali? Danas imamo video u kojem ćemo pokazati kako iskoristiti sav otpad iz kuće koji najčešće završi u kanti za smeće, a može se iskoristiti u bašti. 4 do 6 kora od banana. 10 ljuski od jaja. 300 do 350 grama taloga od kafe. I na kraju jedna posuda drvenog pepela. Kore od banana isjeći ćemo na trakice. Zatim ćemo ih izblendati dok se ne pretvore u finu pastu. Pasta od kore banana poslužit će kao izvrsno hranjivo sredstvo za naše presadnice, sadrži puno kalija i drugih minerala bitnih za uravnotežen rast i bujanje naših biljaka. U mlinu ćemo samljeti ljuske od jaja na što sitnije dijelove, dodat ćemo malo vode da se bolje oslobode minerali. Ljuske jaja prirodni su izvor kalcija koji je neophodan za zdravlje povrća. U nedostatku kalcija dolazi do fiziološke promjene na plodovima, te plodovi bez kalcija vrlo brzo obole i trule. Dodat ćemo sve u pastu od kora banana i ponovo sve izblendati. Nakon ovoga dodajemo talog od kafe u smjesu. Talog kafe sadrži dušik, kalij, fosfor i druge minerale korisne za biljke. Poboljšava strukturu tla, pomaže u zadržavanju vlage i povećava propusnost tla, što je dobro za zdravlje tla. Sve ćemo ponovo izblendati. I na kraju u ovu našu smjesu od kućnih otpadaka dodajemo drveni pepeo. Sve ponovo dobro izmiješati. Drveni pepeo je vrlo dobar prirodni dodatak biljkama, jer je bogat kalijem, fosforom, kalcijem i magnezijem koji su neophodni za zdrav rast. Drveni pepeo neutralizira kiselost tla i poboljšava njegovu strukturu. Drveni pepeo može se koristiti kao hrana za biljke rajčice, krastavca, patliđana i paprike. Još jednom sve dobro izmiješati do što sitnijih dijelova. A sada idemo u baštu. Prije nego počnemo sa sadnjom lajkajte video, hvala.
Iskopat ćemo nekoliko dubljih rupa u koje ćemo zasaditi rajčice, krastavce, bosiljak. Dubina rupa neka bude oko 20 cm. U svaku rupu ćemo dodati po 3 baštenske kašike dobivenog organskog đubriva koje smo dobili od čistog otpada. Ovo će biti poput mlaznog goriva za naše povrće. Odlično startno đubrivo za svo povrće, izrazito bogato sa svim mineralima i elementima, obezbjedit će hranu našim biljkama i do mjesec dana počev od sadnje. Poslije je dovoljno samo zalijevati sa vodom. Većina nas sve ove sastojke koje smo koristili baca u smeće ne znajući da se mogu koristiti u vrtu. Ne bacajte više ovaj korisni otpad, te ako imate baštu, odvojite nešto vremena i napravite ovo korisno organsko đubrivo. Vaše povrće će da buja nakon samo par dana od sadnje. Ako imate neki savjet kako i na koji način iskoristiti ove sastojke, ili kako ste to vi napravili, pišite u komentaru ispod. Željni smo da čujemo i vaše načine sadnje i korištenja organskih đubriva. Ukoliko vas zanimaju i drugi načini pripreme i korištenja organskih đubriva, pogledajte i naše ranije objavljene videozapise. Toliko za ovaj put. Ako vam se svidio video, lajkajte ga, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce kako biste bili obavješteni o novim videima. Podijelite video sa svojim prijateljima i također pogledajte prethodno objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.